السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نميكم شمر الله سبحانه وتعالى نقص بلا إنويات محمد صلى الله عليه وسلم amahoro n'imigisha bimusakariwe n'abasangira gendobe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi mperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha tawfiq akadutera inkunga tukabasha kugira ikirenge mu cyabo. Allahumma amin. Nkuko bisanzwe turabizi yuko Allah subhanahu wa ta'ala adutegeka kwibukiranya nkuko Allah bivuga muri Qur'an, wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Ibutsa mu by'ukuri urwibutso rugira bemera akamaro. Iri ni itegeko Allah subhanahu wa ta'ala dutegeka kwibukiranya, kubera ko urwibutso rugira bemera Imana akamaro. Nukuvuga utari umwemera ntabwo urwibutso rushobora kumugira akamaro. Nkuko Allah bigaragaje muri Qur'an yuko nyuma yuko abantu bamaze kwibutswa bagabanyikamo ibice bibiri, bashikamo ibice bibiri. Nyuma yuko abantu bamaze kumva urwibutso baba barimo ibice bibiri. Igice cya mbere naho Allah avuga ati sayadhakkaru man yakhsha. Nyuma y'urwibutso Allah avuga ati azibuka wa wundi utinya Allah. Hibuka wa wundi utinya Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo ni igice cya mbere. Wayatajannabuha al-ashqa, ndetse wa wundi mubi, umuntu mubi niwe witarura urwibutso. Nukuvuga hibuka wa wundi utinya Allah ndetse na wa wundi mubi watanye akitarura urwibutso yumvise. Nukuvuga rero abantu iyo bamaze kwibutswa baba mu bice bibiri. Igice cya mbere ni cy'abatinya Allah, abangaba ni urwibutso rugira akamaro, ari nabo dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuba dushyira muri igice cya mbere. Igice cya kabiri ni cy'abandi iyo bumvise urwibutso barwitarura bakarwitaza ntirubagira akamaro. Nkuko mu gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, igihe indyarya zabaga zimaze kumva intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam maze kwigisha, aho kugira ngo babaze intumwa y'Imana icyo yigishije, bajya kuvugira hanze bakavuga ati madha qala anifa. Bakabazanya ati ese niki intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze mu kanya gashize. Mbega bagatanya kubazanya, ariko bakabazanya bari gupinga, bari no gukeresa ibyo bumvise. Rero abena abantu nk'aba ngaba ntabwo rubagira akamaro. We arumva aho kugira ngo ashyire mu bikorwa akajya kwisesengurira we igihe, cyangwa se akajya guhindura ibyo yakoze ibyo yumvise. Kandi ibyo ni umuco w'Abayahudi. Barabwirwa bakore gutya, bo bagakora ibindi. Babwirwa ngo muce hano bagaca hari. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko turinda kuba muri abo bantu. Turagerageza kwiga kuri hadith imwe, hadithi izwi ku izina rya hadith Jibril. Hadith yitiriwe Jibril alayhi salam. Kuki hadith yitiriwe Jibril? Impamvu yitiriwe Jibril nuko yaje azanira ubutumwa intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, agenda bazi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kuri iyi hadithi, akajya yibaza ibibazo intumwa y'Imana igasubiza. Nyuma amaze kugenda Jibril, kuko yaje mu ishusho ry'umuntu, abasahaba ntibamenye uwo ari we, akajya bazi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana igakora iki? Igasubiza. Nyuma yaho ngaho nibwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaje kubwira abasahaba, ibaza Umar iti ese wabuzi uwari uri kubaza uwo ari we? Kuko abasahaba ntabwo bari bamuzi, ariko intumwa y'Imana yaramumenye.
kuko Jibril yazaga mu ishusho ry'ikiremwa muntu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabonye Jibril mu ishusho inshuro ebyiri gusa, mu ishusho y'umumarayika inshuro ebyiri, naho izindi nshuro zose yazaga mu ishusho y'umuntu. Ubwo nimwibaza abaswahaba kugira ngo ibigishe, ese mwabamuzi mani sa'il, mwabamuzi wabaza guwa ari we? Aravuga ati ntabwo tumuzi, Allah n'intumwa nibo bamuzi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti mu byukuri ni Jibril atakum wari waje yuallimukum dinakum, kugira ngo abigishe idini ryanyu. Ari nayo hadithi iri bwiga hangaha. Iyi hadithi ikubiyemo ibintu bitatu by'ingenzi. Ikubiyemo inzego eshatu z'ubusilamu, kuko ubusilamu burimo inzego eshatu. Urwego rwa mbere, urwego rw'ubusilamu rukaba rugizwe n'inkingi eshanu. Urwego rwa kabiri ni urwego rwa imani, urwego rw'ukwemera. Ukwemera rukaba kugizwe n'inkingi eshatu nkuko dusanzwe tubizi. Urwego rwa gatatu ni urwego rwa ihsan, rwo kugira neza. N'urwego rwo kugira neza rufite inkingi imwe gusa nkuko turi buze kubireba muri iyi hadithi. Iyi ni incamake ya hadithi mbere ko tuyitangira. Ni hadithi ifite inkuru. Mbere yuko umuswahaba avuga iyi hadithi, hari inkuru yabanje kubaho mbere yuko uyu muswahaba ivuga, kuko iyi hadithi wundi busanzwe yakiriwe na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, umusangendo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Iyi hadithi umwana we witwa Abdullah mwene Umar ayakira kuri se. Ariko mbere yuko avuga iyi hadithi uyu mwana wa Umar, mbere yuko avuga iyi hadithi, hari abantu baje baturutse muri Iraq mu gihugu cya Basra. Nkuko iyi hadithi turuka mu gitabo cya Imam Muslim, hadithi ya 8. Hadithi yaturutse ku witwa Yahya mwene Ya'mar, yaravuze ati umuntu wa mbere wavuze ku bijyanye n'igeno. Mbega umuntu wa mbere watangiye gupinga igeno yuko nta geno ribaho mu mujyi wa Basra, ni umujyi wo muri Iraq, ni witwa Ma'bad al-Juhani. Uyu Ma'bad al-Juhani niwe watangije kuvuga ngo nta geno ribaho. Abivuze mu gihe cy'abasangiye b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam hari abakiriho. Ubwo uyu Yahya aravuga ati, kuko yari umunye Basra, aravuga ati nibwo nafashe urugendo ngewe wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, nibwo nafashe urugendo ngewe na Humaydi, dufata urugendo rwo kuva Basra tujya Imaka. Bajya Imaka hajjaini au mu'tamiraini, bava Imaka bagiye gukora hijja cyangwa se bagiye gukora umra. Ariko intego yabo bagiye kubaza, kuko hari ibintu bumvise, hari amagambo bumvise umuntu ari gupinga yuko nta geno ribaho. Bo bafata urugendo bahita banaprofita, baragenda kugira ngo bajye kubaza umusangendo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Baranje baravuga bati law laqina ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Baravuga ati yabaga twahura n'umwe mu basangendo b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, tukaba twamubaza ibyo aba bantu bari gupinga igeno, ibyo bari kuvuga, ese ibintu bari kuvuga bimeze bite mu idini, byifashe gute? Ikintu kigaragaza yuko abantu ba kera, abatubanije beza, bubahaga bamenyi. Bumvaga hari ikintu cyabaye bagahita bakora iki, bagahita birukangira kubaza bamenyi. Ntabwo bahitaga bifatira fatwa, bahitaga bajya gukora iki, gushaka ese abamenyi niki bari butubwiye kuri iki kintu. Ko hari umuntu umaze kugaragara iwacu muri Basra uri gupinga igeno yuko nta geno ribaho, abasangendo b'intumwa y'Imana ko ari bo bazi idini kuturusha, bo babivugaho iki? Nibwo bagiye bagira amahirwe, Allah batera inkunga, bahura n'umusangira ngendo wa Abdullah mwene Umar, umuhungu wa Umar. Bahuye nawe dakhilan al-masjid, ari kwinjira mu musigiti w'Madina. Urumva bavuye Maka bagarutse Madina, bahura n'umusangira wa Abdullah mwene Umar ari kwinjira mu musigiti. Noneho baravuga bati nibwo twamushyize hagati, nge nawe, nge na mugenzi wanjye, umwe ahagaze iburyo undi ahagarara ibumoso, Abdullah mwene Umar ari hagati yabo. Ari kuvuga uko byagenze nyine kugira ngo babashe kuba bamubaza. Umwe muri bo, none uyu nguyu Yahya aravuga ati nge naketse yuko mugenzi wanjye ari bundekere amagambo akaba ari uvuga, ko bari babiri. Rero umwe aravuga ati nge naketse ko mugenzi wanjye ari bumarire nkaba navuga, mpita mvuga ati Aba Abdurrahman. Yahise ahamagara umusahaba uyu nguyu Abdullah ibn Umar,
atavuga ati yewe se wa Abdurrahman innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una alquran mu byukuri hari abantu bagaragaye iri iwacu mbega gamije muri Iraq mu mujyi wa Basra aba bantu yaqra'una alqur'ana n'abantu basoma Qur'an kuvuga ntago ari injiji aba bantu basoma Qur'ani icyo ni cyambere kiranga abo bantu wayatakaffaruna alilma ikindi cya kabiri kiranga aba bantu baracukumbura cyane mbega binja mu bumenyi n'utuntu duto bagakora iki bakatwinjiramo tubitwihisha bagakora iki bagashaka ko bakora iki batuvumbura ngo batumenye icyo ni kibaranga cya kabiri wa dhakara min sha'nihim arangije uyu muntu amaze kuvuga yuko abantu basoma Qur'ani bagacukumbura cyane ubumenyi arangije avuga ibyabo n'uburyo bameze amaze kuvuga gutyo aravuga ati wa annahum yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf ngo ariko aba bantu mu byukuri bo bari kuvuga bigamba yuko nta geno ribaho hamwe n'ubwo basoma Qur'ani hamwe n'ubwo bacukumbura bashaka kumenya buri kantu kose n'ubusobanuro bwa buri kamwe ariko aba bantu bari kuvuga yuko nta geno ribaho ibyo mubwiwa mu nyigizo kwemera yuko inyigi ya gatandatu yuko nukwemera igeno ry'ikiza n'ikibiko bituruka kwa Allah bo bari kubipinga kandi bari kuvuga yuko ibintu byose biri aho ngaho bitereye aho nta geno bisobanuye bari kuvuga yuko Allah atajya amenya ikintu usibye yuko akeneye nyuma yuko kimaze kuba nicyo bari kuvuga aba bagabo bamaze kumva aya magambo nibwo bafashe urugendo abantu babiri bajya gukora iki bajya Imaka bamaze gukora umra bamaze gukora hijja bajya i Madina bagiye gushaka umusagendo bari kumubwira amagambo bari no kumubwira uko byagenze qala uyu musahaba amaze kumva ayo magambo urumva amaze kumuha amakuru y'ibiri kubera hehe muri Iraq umusahaba radiyallahu anhu aravuga ati fa idha laqita ulaik nuhura nabo bantu nuramukuye nabo bantu mugende ni muramukamuye nabo bantu biwanyu fa akhbirhum genda ubabwire yuko anni bari'un minhum yuko nje Abdullahi ndi kure yabo ndabitaruye wa annahum buraa'u minni kandi yuko bo nabo bari kure yanjye mugende mubabwira abo bantu biwanyu yuko nge ndi kure yabo nabo bakaba kure yanjye no kuvuga ndabitaruye ntago bari kumwe nanjye umusaba aranje arahira aravuga ati walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar aranje aravuga ati Abdullah mwene Umar icyarahiriye nuko law anna li ahadihim mithla uhud dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar Abdullah ibn Umar arahira aravuga ati ndahiye ku izina ry'Imana umwe muri bo yari muri abo bantu bari gupinga igeno aramutse atanze isadaka ingana n'umusozi wa Uhud wa zahabu mbega gatanga isadaka ubunini bwayo bukabunga n'umusozi wa zahabu n'umusozi wa Uhud kandi umusozi no akaba ari umusozi wa zahabu nagari umusozi ugizwe n'amabuye n'ibitaka oya umusozi ungana zahabu umusozi ungana Uhud wa zahabu kubera ko umusozi wa Uhud ntagari muremure ariko urabwataraye ushobora kuva hano ukaba wagira hirya kure cyane nko ku Kivu hari hirya ni ku musozi mu burebure bwayo cyangwa se mu bugari bwayo ungana kuko ni umusozi munini cyane rero agaragaza uburemere bw'amagambo bavuze n'imyemerere bantu bagize aravuga ati ndahiye ku izina ry'Imana baramutse batanze umwe muri bo aramutse atanze isadaka ingana umusozi wa Uhud ya zahabu agatanga umusozi mu nzira y'Imana mbega akitanga Allah ntabwo yakwakira iyo sadaka hatta kugeza ubwo umuntu yemeye qadar kugeza ubwo garuza akemera iki akemera igeno ese ibisobanura iki ngo namwe ndababaza kuko hanga ntabwo ari muri khutba ni inyigisho ariko namwe ndababaza kugira ngo dusangire ikiganiro uyu musahaba abwiye abantu yuko mugende babwire yuko umwe muri bo aramutse atanze sadaka uko yabingana kose Allah ntabwo yakwakira iyo sadaka keretse yabanje kwemera igeno bisobanura iki aya magambo ya Ibn Umar asobanura iki naam icyo bakora cyose kijyanye no kwita mu nzira y'Imana
Naam, kuba kitakwakirwa bisobanuye iki? Agamije iki? Ntabwo birumvira ariko hari icyo magambo asobanuye. Basomaga Qur'an ni kuvuga bari abasilamu. Naam. Sema kudura ina shida jitihada. Sema jitihada yako haiwezi kuingiza mchana. Ila kwa nini hapo? Nafikiri mimi. Hivi ni kwa nini hapo? Maana kibusha kwa hapo. Mungu atanga hivi ngana nuru ya watatu ni sosi hata yumo kwemera ikhlas kwa wemera ko Mwenyezi Mungu yana ntacyo byatanga sadaka kwa haifa kukosa Mwenyezi Mungu ndajiki. Naam, dunia tusubire mu magambo. Uyu muzaba aravuze ati genda ubabwire yuko ndi kure yabo nabo bari kure yanjye. Ndahiye ku izina ry'Imana umwe muri bo aramutse atanze isadaka ingana umusozi wa Uhudi. Iyo sadaka uwo musozi ukabukozwe muri zahabu agatanga mu nzira y'Imana, ntabwo uwo musozi iyo sadaka yatanze hamwe n'uburemere bwayo ntabwo yakwakirwa keretse abanje kwemera igeno. Naam, kinjo gisubizo ni ukuvuga kuba bamaze guhakana igeno tayari bamaze guhakana ntabwo bakira abasilamu, kandi utari umusilamu ntabwo ibyo akora byose ntabwo imbere Allah byakirwa biba ari zero. Niyo yavuze ati ndahiye ku izina ry'Imana baramutse batanze umusozi ungana Uhudi wa zahabu, Allah ntabwo yakwakira iyo sadaka hamwe n'uburemere bwawo keretse yabanje gukora iki? Igeno. Kuko igeno, kwemera igeno ni inkingi nimwe mu nkingi z'ukwemera. Rero iyo umuntu hakanye inkingi mu nkingi z'ukwemera ibindi bisigaye ntacyo bimariye. Ibindi bisigaye ntabwo bikoze iki? Ntacyo babimaze aba yavuye mu idini kugeza ubwo akoze iki? Agomba agaruka agakora iki? Akemera icyo yahakanye n'ibikorwa bye bikora iki? Byakirwa. Nicyo bisobanura kuvuga hanga amaze kugaragaza ko bano bantu bahakana igeno ntabwo bakira abasilamu. Baravuga ati genda ubabwire gutyo wasobanurire babwire yuko umwe muri bo nubwo yatanga ibyo yatanga byose atemera igeno yihakana ntabwo ari umusilamu. Ni kuvuga nicyo bisobanuye, nicyo amagambo yasobanuye. Naam, dukomeze. Thumma qala, uyu musaba amaze kuvuga aya magambo yuko umwe muri bo aramusatanze icyo yatanga cyose ko kitakwakirwa kiretse abanje kwemera igeno. Uyu musaba yahise avuga ati ariwe Abdullah ibn Umar yahise avuga ati haddathani abi Umar ibn al-Khattab, nahawi inkuru na papa wanjye na data wanjye ariwe Umar mwene Khattab. Kuko Umar niwe wakiriye hadithi yikuye ku ntumwa y'Imana, ariko nawe aza kuyigisha ayigisha umuhungu we ariwe Abdullah mwene aha nicyo dukuramo turagenda inamwe ku yindi. Uyu musaba amaze kubwira abana aya magambo yahise avuga ati nabwiwe na data Umar mwene Khattab, agiye kumubwira nyine inkuru. Ese anga dukuramo iki? Naam, barakallahu fik. Dukuramo isomo yuko umubyeyi byuzi mu idini ugomba kubisangiza abana bawe, ntubyihererane ntwitwe ngo ni sheke gusa cyangwa se ibyo wamenye hanyuma abana bawe nabo ko bakora iki bibagezeho nabo ukora iki byuzi. Uzi suratul Fatiha yimwigishe, uzi alif yimwigishe, kuko bamenye baravuga ati ibyiza uramutse ushoboye kuba kugisha umwana wa suratul Fatiha aba ari ikintu gikomeye cyane kuruta uko yahigishwa na mwarimu kuri madrasa. Kubera iki? Kubera ko niyigisha wowe na akarusho, kandi bizakurira sadaka tunjari igihe cyose azakomeza gusoma suratul Fatiha ariwe yimwigishije, kawe nubwo uzaba warapfuye
uzakomeza ukora iki konti uzakomeza gukora iki kubara uzakomeza ubona itabu kubera ko wakoze iki ni wowe yimigishije none ibazo baramugishije alifu ukamwigisha zira nyuguti zo gusoma cyarabu yashobora gusoma Qur'ani ukamwigisha mu masura Qur'ani ukamwigisha gusari amadoye gusarumva gukoza ikintu gikoze iki gihambaye tugarutse kuri isomo uyu musahaba aravuga ati nabwiwe na data Umar mwene Khattab radiyallahu anhu agiye kuvuga nyine inkuru nyine ari hadithi ya Jibril urumva hangaha umusahaba yize kuri se iyi hadithi urumva ari faida yuko umubyeyi yigisha umwana we ntushoboye kumwigisha umujyane ku mwarimu amwigishe umwana ntumureke gutyo gusa abeho adakoze iki abeho atiga idini rye qala Umar yabwiye umuhungu we aramubwira ati bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin itala alayna rajulun shadidu bayad athiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad yumsaba aravuga ati Umar ngiye kimwe turi ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam umunsi umwe twatugiye tubona haba hahingutse umugabo tutazi ufite wambaye imyenda yera cyane imyenda y'umweru ufite imisatsi y'umukara cyane kandi uwo mugabo noneho yagaragagwaho riji ko avuye mu rugendo haje umugabo ntago bamuzi yambaye ikanzu y'umweru cyane afite n'imisatsi y'umukara nubwo bigaragara yuko avuye mu rugendo nta mavumba muriho nta mikungu ntayo igiti gitangaje noneho ngo nta numwe muri twe wari umuzi bagiye kora gusabuna umuntu araje bice n'intumwa y'Imana nka gutya babunye umugabo araje kugeza ubwo aje ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam afite izo sifa uwo mugabo ageze aho ngaho ngo kugeza ubwo yicaye ila nabii sallallahu alayhi wasallam yicaye imbere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ari kumureba bo bumiwe ntago bazi ibyo ari byo yicaye imbere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama ashira amavi ye imbere y'amavi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi arangije ashira ibiganza bye abishyira ku bibero bye uyu muntu waje yicaye areba intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama amavi ye ayashyira hafi y'amavi y'intumwa y'Imana arangije afata ku bibero bye aravuga ati ya Muhammad icyakomeje no kubatangaza yahise amamagara mu izina rye hamwe no kuba Allah yarabuje abasangindo yabuje abasangindo guhamagara intumwa y'Imana mu izina ryayo kuko nagari kinyabupfura Allah aravuga ati la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da muramenye ntimukagira umuhamagaro wo guhamagara intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam hagati yanyu nkuko muhagarame kuri mwe nukuvuga mujye muhamagara ya Rasulullah yewe ntumwa y'Imana yewe muhanuzi w'Imana yewe se wa Kasim gutya none cyabatangaje umugabo yaraje mbega yaje afite karakteri n'imyifatire niye abantu bo mu cyaro turabiza abantu bo mu cyaro benshi bakunze kuba nta ustaarabu bafite yayi ntago basobanura ashobora kuza kanyara hari imbere y'abantu ashobora kuza akagufata amashati yani usanga bamwe nta adabu bafite cyangwa se baratoje rero uyu muntu araza abwira intumwa ati ya Muhammad yewe Muhammadi akhbirni anil islam mbwira kubyerekeye n'ubusilamu ni iki intumwa y'Imana iravuga iti imubwira inyigize ubusilamu no guhamya yuko nta yindi Imana ikwiye gusenga mukuru usibye Allah ugahamya yuko Muhammad ari intumwa y'Imana ugahozaho iswala 5 ugatanga amaturo ugatanga zaka ugasiba igisibo cya Ramadhani ugakora n'umutambagiro mutagatifu ku ngoro ya Allah ya Al-Kaaba ariko igihe ufite ubushobozi ubwinwe Imana biramusubije imaze kumusubiza uyu mugabo aravuga ati sadaqta uvuze ukuri abaje Muhammad intumwa imaze gusubira avuga ati uvuze ukuri Umar aravuga ati urumva Umar wakiriye iyi mvugo aravuga ati fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu none dukomeza gutangarura uyu mugabo ari kubaza intumwa y'Imana nk'umuntu waje kubaza ariko yagize agakora iki akayishyigikira akavuga tuvuze ukuri ruba birabitangaje kuba umuntu yaza kubaza ikibazo kandi tuzi ko ubundi busanzwe umuntu abaje ikibazo nuko nta abatazi igisubizo rero amusura akavuga ati sadaqta urumva bikomeza gutangaza iki abaswahaba bimeze bite
ko ari kubaza intumwe yasubiza akavuga ati sadaqta uvuze ukuri imeze bite. Uyu mugabo arongera avuga ati fa akhbirni anil iman, ngaho mbwira ukwemera niki, imani niki. Intumwe iramusubira amugira iti imani cyo bisobanuye antu'mina billah, nukwemera Allah, wa malaikati, kwemera malaika bayo, wa kutubihi, kwemera ibitabo bya Allah yamanuye, wa rusulihi, kwemera intumwa z'Imana zose nta nimwe urobanuye, wal yawmil akhir, ukemera umunsi wa nyuma ari wo munsi w'imperuka, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, ukanemera igeno ry'icyiza n'ikibi ko byose ari igeno byagenwe nande na Allah. Abavuze za nyinyi z'ukwemera kwa eshatu, amaze kuzivuga uwo umuntu arongera amugira ati sadaqta uvuze ukuri. Urumva hanga iyi hadithi Abdullah ibn Umar yayivuza yibwira abantu bagabo baze kumubaza kubijyanye n'ibyabaye iri iwabo, agamije hangaha hanyuma agamije inkingi ya gatandatu mu nkingi ziki zukwemera, ariko azana iki, azana hadithi yose yakabaye. Wa mugarongera bazinwa Imana ati fa akhbirni 'anil ihsan, ngaho mbwira ihsan niki, ineza niki, isobanuye iki. Qala, intumwe iravuga iti an ta'budu Allah ka'annaka tarah. Ihsan kugira neza cyo bisobanuye, mbega kugira neza muri ibada ugaragira Allah icyo bisobanuye nukugaragira Allah nkaho umubona cyangwa se nkaho umureba. Kawe nubwo waba utareba Allah aruka amenya ko Allah akora iki, akureba. Niki amagambo asobanuye ihsan, ugaragira Allah nkaho umureba, nukuvuga nugutunganya ya ibada nkaho Allah ari kukureba, nako nkaho uri kumureba Allah. Ukurumva niba Allah ugaragira Allah ugakora ibada yose wishyizemo nkaho Allah uri kureba Allah, urumva cyo urayitunganya kubera ko abari kukugenzura buri kamwe kose. None kawe nubwo wowe utabona Allah hano ku isi, ari ukamenya ko Allah akora iki, akureba, anakugenzura, no kuvuga bityo tumukora iki, ubasha kugira neza no gutunganya iki, no gutunganya ibada. Amaze gusobanura inkingi gutya, yani yo kuvuga yuko ihsan ari kugaragira Allah nkaho umureba, uyu mugabo itavuga ati fa akhbirni 'anis sa'a, ngaho mbwira kubijyanye n'imperuka. Ese imperuka bimeze bite, izaba ryari? Intumwe iravuga iti mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il, ubazwa ntabwo azi kurenza uri kumubaza. Intumwe iramubwira iti njye uri kubazwa nta bumenyi mfite burenze bwawe uri gukora iki, uri kumbaza. Ubwo niwe maze gusubiza gutya, uwo mugabo arongera avuga ati fa akhbirni an amaratiha, ngaho mbwira kubijyanye n'iki, n'ibimenyetso by'imperuka. Umaze kuvuga ko imperuka nta yuzi igizabera, ngambwira ibimenyetso byayo. Intumwe Imana irasubiza agira iti antalida al-amatu rabbataha, ibimenyetso by'imperuka nuko umujakazi azibyarira nyirabuja we. Mu mperuka z'ikiyama, mu bimenyetso by'imperuka bito bito nuko umujakazi, umuntu wari umujakazi azabyara iki, azabyara sebuja, yani nyirabuja we. Mbega dukuvuga azabyara umukobwa, uwo mukobwa nyuma akora iki, abe nyirabuja, uyu nguyu akomeza biki, ari umujakazi we. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan, ndetse muri ibyo bimenyetso by'imperuka uzabona babantu bagendaga nta nkweto bambaye, mbega abantu nta kintu babifitiye, abantu batari bafite inkweto bagendaga bambaye ubusa, nukuvuga badafite imyenda. Al-alata, abantu b'abakene. Ru'a ash-sha, abantu barabashumba bihene. Uza abantu bameze gutyo babandi bari bakennye, nta kintu bafite, nta nkweto bagiraga, nta myenda bagiraga, barabakene, bari n'abashumba. Uzabona abo bantu bazahinduka yatatawaluna fil bunyan, batangire kurushanwa kuzamura amagorofa no kubaka iki, no kubaka inzu zihenze. Kandi mbere barakoze iki, mbere bari muri hali mbi yo kuba nta nkweto bagiraga, nta myenda bagiraga, bari abantu baburebure, bari abantu b'abashumba. Ariko bazakora iki, bazarushanwa, batangiye kubaka iki, batangire kubaka inzu ndende no gukora iki, no kurushanwa. Ubwo niwe bari maze kuvuga ibimenyetso. Qala Umar aravuga ati iyo ngimaze kuvuga ibimenyetso, thumma ntalaqa, nyuma nibwo yakoze iki, uyu mugabo yahise akora iki, yahise agenda. Ngimaze kumusubiza gutya yahise yigendera,
amaze kugenda Umar aravuga ati falabithtu maliyan, hashize igihe twamaze igihe nyuma yuko tumaze kubwirwa iyo nkuru hanyuma intumwa y'Imana ikora iki? Irambaza irambwira iti ya Umar atadri man sa'il, yewe Umar ese wabuzi wabajije uwo ari we, wabazaga ibibazo byose wabuzi uwo ari we? Umar aravuga ati Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'intumwa ye nibo bafite ubumenyi buhagije cyangwa se nibo bafite ubumenyi burenze nge ntabyo nzi. Intumwa ibaje Umar ariko aravuga ati Allah n'intumwa nibo bakoze nibo bafite ubumenyi. Ahanga dukuramo iriye somo tukira ahanga. Intumwa ibaje Umar ese wabuze wabazaga uwo ari we? Umar aravuga ati Allah n'intumwa nibo bakoze iki? Nibo babizi cyane. Dukuramo iriye somo ahanga. Ugomba gukurikira ntubaze utangire kurangara. Naam, dukuramo iriye somo. Naam, avuye ko dukwiye bisomo ryuko Allah ari ugomba kuza mbere. Ninde ufite ikindi gisubizo? Dukuramo iriye somo. Naam. Naam. Ninde ufite igisubizo? Umar yarabajijwe abantu bari n'intumwa y'Imana aravuga ati Allah n'intumwa nibo babizi. Hanga dukuramo iriye somo. Uramutse nawe ikintu udafitiye ubumenyi ari ngombwa ko wenda washaka uburyo bwo kwidefanda wasubiza n'ibitari byo, ahubwo wakubajije utazi wamubwira. Naam. Ibyo kinyapfura dukura muri igisubizo Umar yatanze yuko mu gihe ubari ku kintu utazi mu idini vuga uti Allah ni ukoze iki? Allah ni ubizi nge ntacyo nzi. Mbega subiza ubumenyi bw'icyo kintu hehe? Kwa Allah niba utakizi. Urumva basagina b'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam abantu bagira biti barahunga n'ikinyabupfura imbere y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Igihe babazwa ikintu batazi baravuga bati Allah ni wakoze iki? Ni wakoze ntabwo tubizi. Ni kuvuga anga dukuremo isomo yuko ubumenyi bwose waba ufite nta muntu umenya byose. Uko umuntu yakwiga kose ntabwo ashobora kumenya idini byose uko ryakabaye. Hari ibikoze iki? Hari ibidatamenya. Kugeza ubwo abanje gufungura ibitabo akabaza akaba yabashokora ikora igisubizo. Mu gihe waje kuvuga ati Allah ni ukoze iki? Allah niwe ubizi nge ntabyo nzi. Ni kuvuga ngo ntabyo nzi ntago ari gisebo. Ahubwo niba wari ku kintu utakizi ukavuga ngo ntago mbizi, uko ukora iki? Ujya gushaka igisubizo cyacyo. Ibyo ni bigaragaza yuko wowe uri umunyakuri kubera ko ntabwo watinyutse kuvugira Allah ibyo udakoze iki bitazi. Naam, amaze kuvuga ngo Allah na Rasul nibo babizi, nibwo intumwa isivuga ati fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Mu byukuri uwo waje kubaza ni Jibril waje kubigisha idini ryanyu. Jibril waje gukora iki? Wari waje kubigisha iki? Kubigisha idini ryanyu y'Ubusilamu. Kuvuga hanga muri hadithi dukuramo ibintu bingahe ko ubusilamu burimo inzego zinga eshatu. Inzego zingahe? Ninde tubwira urwego rwa mbere yahereyeho? Urwego rwa mbere rw'Ubusilamu kuko yaramubaje ati mbwira kubijyanye n'Ubusilamu. Ubusilamu ni iki? Amubwira inyigisho z'iki? Amubwira inyigisho n'uziki z'Ubusilamu. Urwego rwa kabiri rw'Ubusilamu. Naam. Urwego rwa kabiri urwego rwo kwemera. Kuko yaramubaje ati nyuma y'icyo kibazo yaramubaje ati ngaho mbwira kubijyanye no kwemera. Kwemera ni iki? Abubwira inyigisho z'ukwemera zingahe? Eshatu. Harimo na ya nyingi y'abagabo bahakanye ari nayo yatumye uyu musahaba Abdullah ibn Umar azana iki? Yazaniye inkuru kubera inkingi ya gatandatu y'ukwemera abagabo bahakanye. Aravuga ati nimuramuka yendo babwire yuko ibyo batanga byose bitakora iki? Bitakwakirwa imbere yande imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe rwa nyuma rw'Ubusilamu ni iki? Ni ihsan. Ihsan ni iki? Ineza hanga igamijwe hanga urwego gatatu rw'Ubusilamu ari urwego ruri hejuru kuruta inzego ebyiri zabanje. Urwego rwa mbere umuntu ahera mu Busilamu urwego rw'Ubusilamu akinjira idini akaba umusilamu, ava ku Busilamu akajya ku rwego rw'ikigo kwemera. Urwego ruri hejuru kuruta inzego ebyiri ni urwego rwa ihsan, aho umuntu agera ku rwego rwo gukora icyo kugaragirira Allah ibada yose ari gukora akamenya yuko Allah akora iki?
amureba kandi anamugenzura yuko erere ndi bukore hanga muri ibandi gukora Allah akora iki araba ari kumbona rumva rero nageze mu rwego rwa ihsan bwo garagira Allah nkaho amureba kawe nubwo we batabona Allah ariko Allah akamenya ko Allah amureba mu rwego rukoze iki ruri hejuru kurenza iki kurenza izi nzego ebyiri zabanje rwego rwa Islam n'urwego rwa imani. Indi faida tukura muri hadithi nuko inkingi z'ukwemera iyo umuntu akanyimwe gusa kabone uko yakanyimwe akaba yakanyimwe izindi akazemera izindi zisigaye ntacyo ziba zimaze. Tubikura he ni muri Qur'an muri surah ash-Shu'ara aho Allah ari kuvuga inkuru y'abantu ba Nuh ni intumwa y'Imana alayhi salam yoherejwe ku bantu bayo. Abantu bamaze guhakana Nuhu Allah avuga inkuru y'iki y'abantu ba Nuh aravuga ati kadhabat qaumu nuhil mursalin ngo abantu ba Nuhu bahakanye intumwa z'Imana. Abantu ba Nuhu bahakanye intumwa zande hamwe no kuba Nuhu yari intumwa zingahe yari intumwa imwe gusa. Nuhu yari intumwa imwe ariko kubera ko bahakanye Nuhu Allah isagoye ko bahakanye intumwa zose kubera ko mu nyinyi z'ukwemera ugomba kwemera intumwa zose z'Imana. Nani ukoze iki nani muhakanye iyo uhakanye imwe ukemera izindi izo zindi ntacyo biba bikoze iki ukuzemera ntacyo bikumarira. Niyo mpamvu Allah avuga ati abantu ba Nuhu bahakanye intumwa z'Imana. Allah avuze intumwa azivuga mu bwinshi hamwe no kuba intumwa yoherejwe ari iki ari imwe ariyo Nuhu kubera ko guhakana intumwa imwe ubukoze iki ubu wamaze gukora iki inkingi imwe yuko mu nkingi z'ukwemera umaze kuyica. Urumva ntago ziba zigikoze iki ntacyo ziba zikumari. Nayo mpamvu muri suratu al-Baqara muri aya nyuma aya kabiri ya nyuma ihera Allah ari kuvuga amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Allah akavuga ati la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi yuko abasaba bavuze ko bemeye muri uko kwemera baravuga bati kullun bose bamaze kwemera Allah bemera intumwa z'Imana baravuga ati la nufarriqu bayna ahadin twemera intumwa z'Imana nta nimwe dukoze iki turobanuye. Ni kuvuga kugira ngo imani yawe yakirwe munyize ukwemera ugomba kwemera intumwa zose nani ukoze iki nani uhakanye. Niyo mpamvu batara abasilamu ushobora gusanga hari intumwa bemera intumwa z'Imana zagiye zibaho Danieli bemera intumwa Musa n'izindi ntumwa ariko kubera ko bahakanye intumwa y'Imana Muhammad batayemera niyo mpamvu bikora iki batinjira he bitabinjiza mu Islam kubera ko bakoze iki barahakanye iki barahakanye intumwa zose barahakanye intumwa imwe kandi uhakanye mu nyinyi z'ukwemera iyo uhakanye kimwe gusa ibindi ntacyo bikoze iki ntacyo bimaze kubera idalili tumaze kubona aya no kubera imvugo y'umusohaba aho yabwiye ati babwire yuko baramutse batanga sadaka ingana Uhud y'umusozi wa Uhud ya zahabu ntabwo yakwakirwa kiretse babanje gukora iki babanje kwemera igeno kubera ko igeno ni inkingi y'ukwemera. Inkingi z'ukwemera ugomba kuzemera zose nta kimwe ukoze iki nta na kimwe uhakanyemo. Iyo uhakanye kimwe ibindi bisigaye n'ubundi ntacyo babimaze kubera ko ni inkingi z'ukwemera zose nabagomba kuzemera zose kimwe nta nimwe akoze iki avanyemo.